उहाँको चाहिँ कपाल अलिकति लामो अनि हल्का डार्क कलर, कतै चाहिँ एकदमै लाइट कलर थियो। उहाँको चाहिँ जरा चाहिँ सबै ग्रे कलर थियो है। हामीले चाहिँ कलर गऱ्यौँ अनि उहाँलाई चाहिँ हल्का नेचुरल हाइलाइट पनि गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाइलाइट चाहिँ हामीले क्याफ हाइलाइट गरेको, उहाँलाई चाहिँ हाइलाइट एकदम मनपर्छ भनेर। उहाँ चाहिँ लुक्स यस्तो देख्नु भएको छ। हाई म्याम। Thank you, darling. Where are you from? Australia. Australia. You come to Nepal first time? First time. Okay, how do you feel? 100% now with my new hairdo. You like my haircut? I love Then my colour? hair. Everything. Which color you're? Love the whole lot. The colour and the highlights. Beautiful. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Namaste. नमस्ते। उहाँको चाहिँ कपाल अलिकति लामो अनि हल्का डार्क कलर, कतै चाहिँ एकदमै लाइट कलर थियो। उहाँको चाहिँ जरा चाहिँ सबै ग्रे कलर थियो है। हामीले चाहिँ कलर गऱ्यौँ अनि उहाँलाई चाहिँ हल्का नेचुरल हाइलाइट पनि गऱ्यौँ। यो चाहिँ हाइलाइट चाहिँ हामीले क्याफ हाइलाइट गरेको, उहाँलाई चाहिँ हाइलाइट एकदम मनपर्छ भनेर। उहाँ चाहिँ लुक्स यस्तो देख्नु भएको छ। हाई म्याम। Thank you, darling. Where are you from? Australia. Australia. You come to Nepal first time? First time. Okay, how do you feel? 100% now with my new hairdo. You like my haircut? I love Then my colour? hair. Everything. Which color you're? Love the whole lot. The colour and the highlights. Beautiful. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Namaste. Namaste.